Yes. Ntuku mwe governor county Enyeri Mutahi Kahiga na ariria na ugatire ori na county Emiro I think ari mathikone ya mutone na governor ora wari governor county Emiro Kawira Mwangaza na aria wa current deputy president Professor Kithure Kindiki atekwe ya county cia Meru ate yakwo awa ate yakinya Tharaka Nithi atabwithia kiatho kia homecoming Tharaka Nithi atasokera county ya Tharaka Nithi kuma ari utaro ya deputy president na aria wa bira deputy president aukira kuringana na miario he Kahiga awire bira deputy president aukira ni wetwa Mukabila bira kintu kira nikimwe sana kira kiarigwe Kaita kara former deputy president Rigathi Gachagua aritirwetine erirwe aritirwetine no ntubo kwithira ni Mukabila na kiu kio Mutahi Kahiga wa kiu kiombeka iketomike nene na Professor Kithure Kindiki ati kwa associate sana na county cia Meru no ntuna ukira nwe kwirwa ni Mukabila anarudi kwa sana ankwere kauri number 1 oni te kaira manto ja anto bagwito Kabila kana Kabila. Yes. Jao it is a mentality that is being made. Omenye otomba kumbeta Mukabila and yet kwena mtokuga charity begins at home. Teu? No monka charity begin at home. No monka antobenu ba sect. Ne ataboko ita deputy president wetu Mukabila lera kwenda kueja na anja na lera bo adurere Wycliffe Oparanya ta minister na thitherie homecoming na aria Kakamega ke muchemanio joeje to president na tabombo kum na tabote kuga Mukabila kana re bwana na tabote kwenda kuga Mukabila inyaka gitaka kindekia gweta county ino inge maybe Mount Kenya West nti tutikugwa manto na Ukabila are Kiambu Sunday yes akenenkero nguko akenenkerwa Pentecost kamisi tomisi na nalele muru last week yeah Kiambu keu ato kwenda kumuona wetu because muona wetu ato kwenda kumuembrace 101% na no tukarungamia mwaka 2027 na inkumenya atongeria bonde Tharaka Nithi ba Meru bakarungama na Abraham Kithure Kindiki nonto ikana getu ta deputy president of Republic of Kenya lakini hata kwenda kumuona muno oni personally inkwenda kumuona na area ankwenda kurunga mara nkauga oro deputy president wetu na ankwenda kurunga nkauga this is my leader na ne utukwenda bwana Mureithi nkiririkana kidogo miario yari tu deputy president wetu Professor Kithure Kindiki kagitare na delegate ya county ya Tharaka Nithi Karen na ugete uga wena rekerwa umagarukia thi gontukura kungi lakini atikaurwe biuria bingi muno bia county ya Tharaka Nithi na Meru no ntugutie party ya Meru na Tharaka Nithi atakomenya womba kumenya part na itukorungamana we muno no mwanka ete Kenya yonde ima na ibeta muno na president lakini inyawe eta muno inyaba atu itaango gene lakini inkoririkana President William Ruto kege karo kiambere na abunge na atongeria bonde ba Kenya kwanza mbere anto bambere ko athokana na baetete na aria Karen mbere nyeta State House era abunge na ora ena nkumania mbere anko area era leaders bonde abera atire oni ankwenda kubera ta abunge inya kethwa we mheshimiwa na noeta muno na aria ome okethero we mtu agochenchagia Mbagi airport no kumenya ate wejokia trip weje ogeta Washington DC ogekinya aria airport mtonge agakonenkerie Mbagi enge ogatonya ogeta Dubai no kugwata no monka uchokenja na nja thai Meru na Tharaka Nithi na Meru na Tharaka Nithi ichoche kago inyawo eta methane ukauga oni ndi na Meru na Tharaka Nithi in 2022 ora are speaker o National Assembly thai eta Moses Wetangula gechunche kiawe kura chiawe icho chiaro chiagwetherie mbi ratiri yake atueka speaker pare akura nkorokia magana jaire 200,000
na cio cha etherie president wetu William Ruto etherwa president tema na ndi ahora tukuga ne atia batweta anto batharakanithia na Meru na jai na ye meario yao ya Muriithi Kennedy te meario ya mtu ungi meario yakwa ta mtu uria atega siasa in 2027 yes kira gigatindika kindiki kithure ke metha support area kedera eno ya Mount Kenya yes Mount Kenya East and Mount Kenya West yes on Sunday indendete muno ora araugire Kiambu auga tutanyoroshana na hawa wanaume yes avera atire thaa imathaja maendeleo inya batu antu batharakanithie tukwenda kuona maendeleo yes tu Kiambu ina kura kura chia Kiambu in the latest ranking ya 2022 ya area kura nkurukia 2 million Tharakanithi ina kura magana jana lakini magana jana jarea ilio jagatethia nonto anto bonde inyana Nairobi ukira anto oni mbethera mbumete Tharakanithi bakwira kimwe na aria kwa kura kura cheto stronghold zinaheshimika no mwanka deputy president wetu Kithure Kindiki aheshimike anto ta Barigathi batirogo kurunga masamwa bakira Kindiki Kithure etanaria are babati kwethero bakimutethagia kagita ka iga Kindiki no mwanka turungame noe lakini nya kurungama noe no mwanka achoke gwetu atwire no mwanka burungame na oni ta mutongeria wenu